Mabaros ako sanang kasuabon. Pisan ng andat kinoposikan di kasuabon na bay, no? Puji Tuhan tu kano to kakagod kapag yampay dat iswang kay sisan sumambayang iti. Atak po katilambus kanaw misisa to kapag iswang samaya. Kinarahingan iabantog iswang karadyang sorga kung sikaw dat timpu diti nga katilambus kaguyahid kapag yampay mayad kay sisan na sumbayang kasuaban iti. Kung sikaw nagi tu mantad dat panambarasan ako kasuaban bay, no? Nga insana na ginawdahay nga kano mo na rin mo miyampay matood nagi kano dahay dat pupaindalan dat tumanud do karohyan, no? Moid itinopot imbulayan dahay nga haro hatamodon haro kamayon di kusuang gat kapasyan rohani dahay. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan pamborso ko usan pon kunoy hari Rabu nakuruto iti taon bay na po hom panambarasan na pa dati dot ay kaswabon iti nga numan ko po ngaran ay gaudut mangudut no pakago bohong kala bagi tirik kaswang kanto bohong iri wa kamanda tulundot bohong sunat. Deho na pa panumbayaan nga insanan to kana po nga nakumbal minangudot ay mangko iyo nga kumbal ko mangudot da kayo kumbal mangudot ti tanak kumbal mangudot to molahing bahkan da kinorohingan piya nga udutan ida nga ay lanin da kinorohingan mo ki manguruh ta kana mati ay gi kinorohingan nga udutan to kay da nga aindo okito yan da kinorohingan. Jadi itinopo kamondat mangudot to iswang kaposian dati nga miagalidit tumalib bahkan dat miagalidit kita na nga hana-hana hom tadaw nga awayaan ni dati tumuguang takalatanganak manguduti at kasalimpunan kamon ko na po nga amo na tumali bilat kumbala kasari na po minded alulumi sa karangahan man ponda akalay ka akalan ponda tanak mihad gya may tanud gi may akalay lo pengkuron da magakal nga inabudaget magakal di nga akon ko mangudot ti ribo nga sayra na pondad ina po takal nga ay nuridi mangudot tudot tagyan di takalid dito di sakiro na pod miagal ko taso iti taso nga guntanud nagi kadaw bo obas sa puno mo itanud dia nga mamanaw ko mo itanud ina po itasod obas at pasakayon da ay mutu si tatan ni mutu may sakay diri dahuri teko itasod obas sumakay kareta apasi nagi kareta nga tukom sumitam po may suang hiridahuri teko ukaban nagi tabuan di kareta nga sumuang no jadi pengkura di magakal kada po pakano mamanaw ko pakanon nagi bah ori katende ka pamanahan pakanon ni taso ki pakanon di karuhang monitat nga hingga pondo ko kay hitasod may sakay kay hinan do makan takali ya iri ni kamunda takali ri wo
Itanganak nga mani dati akalay, mamanaw kono nga moy tanod, may akalaylo ka, ngano dit karuhang kibito, tutok na di likudo walay, pamanaw na di sawo. Iri takal, iri takal nga inapohit, ako'y may kaday kano, ako'y may kaday kano taw-taw Minoy di nga, kon di ka takal ti di takal nga tudot ti bodit, komo na ti di mo. Jadi agum mo ilat, mila na ba komo na tudot to poriman ka pa bogi. Isuang dat ay pelajaran dati kasob no baylo nga ayat tapod anon to ko isuang gat iso Korintus hopadam 3 ayat ke-6 tino minaboros, lisih na po teko iya lisih nga okon ko otood mantad ko karaton nga otood disyo mantad ko ipentopot kebenaran. Kombal to kay nangkud otood det sebab da karaton. Kombal ako'y matiho. Pengkuro. Komuan ko na pod otood det sebab pakaraton nga iso na pakapagalan dati nga sekirad haray tulun dat ada ti korohian. Tay ko ikombalot minanindulo ginawa dati. Teka hara sumandakot ay minamutos si Melbourne Miun. Contohnya lah, kapagalan. Jadi ay amo kana di ay mayaan di tulunid di. Sigog kana pom kontok na siyad kaboling kahangan na ko po siyon. Sinumakit tay ko nontok kot kaboling kahangan talunalun ko. No kanudi, uy, ngamlah, ngamlah ka. Ngon gidi pangamo, iya dini kamo yan dat ay otood ay karaton. Nga miyagali di ka ngami gyabo, haran po itulun dat araat. Ay laano na it ano asa nang kaulun. Kontak na di kasusan. Tay ko gisamid isiyo na po nga nasindualan. Na di kauhat ay so na di hot. Milo po dalanon ipaingiri ka po latan po di nukan uy. Ngam kapay siya did arat mo di ya kaulun ka. Miya galid dit otood no barit di bagi. Sekirad miyagal ko tayangan-tayangan. Mintong to ko na tayangan. Arat na tit borosan na pod iti ikaruhang. Arat ni kusay. Takon orohyan ako kito. Nga umbalay did numanda tuluni kusay. Ngam no kapilo dalandat ilo na it arat temo dumumangil sawo daw kadati. Sekiro mintong tokod ay Animal Planet. Binatang-binatang. Isuang talun. Arat nagyahi singa. Umbal na di singa sinumoboranggit bawang wide. Ngo di buaya tampay. Uy! Ngam. Ngam no kapid arat temo di gaisyo ka. Nga kontok kaya yadit no kagad di boras malayo sa timpali gyabo. Dagi ya. Nga iadih tu do gyadi tasonong. Iadih tu gyahit. Patut tu gyad iadih ka. Sekira na pod intangan dati at isuang 1 Korintus padam 3.
nga karay talisi, ay mati popota-pota lisidot otood tokod ay ukon na po nga aruto mo kapasyan ka. Tu lisi kan pom lisi na ri ay sa ni kamoyon dat paingkuran dat tiyati ka. Patut to ka po lisihon ni tiyati ka. Tu itinapugya ka mo to ka lisihiti nga it ay suot no kadit kasih tanpa syarat ay suot paimpahan dati ang paingkuro. Arat patay ko asanong kaulun nga ino pa'y lisidim lisi na dari. Nga ino pa'y papisuay di nga iyati na bagyan dari mo. Mantad ko iti no hit kalamokan dati hara timpo-timpod ino pa'y lisi nga kapisuay dati. Nga ino padagay apatut nga iti na polisi hiti nga otood hara kataadan dahiri nga haray mga nga napadhilo bersukacita karena kebenaran. Tu ikatapatan. Kamun po nga iti na polisi dati sayra na pod ikatapatan pointopot nga oto od na pod ano kapya inanaday langon iralamay kapyo. Iso na pohot ay noy poinsomo ko doon ako ranang kutilisi tu kombal takod kapurimandat miya galidit oton no bitilisi sebab iti tudut iti gaudut okay? Sayra na pod asaru takod udutan nga ino ponday lisi hidihom tumagak. Takondo ay mayaan di tulun okay? Mangirad isay kaulun karuhang nu tanggay-anggay nu tanganak tay ko tulun na suway sayra na pod opingudutan tako nga ino pa'y lisidim tumagak. Naritanda hitidot sayra na pod mumbal tako no mangudut kaimpun tako mangudut moid monompon ditudot tako pagulo mangudut tako pakasari do kumenduo. Tu akan na po mangudut kumenduo nga ada patani tudot to kumoiso. Sakira na padid atako paintapot ti ralan ko pagulo nga iralan kumoduo nga ay lanin dad paintapot ki. Moit adapatan ay mau tidak mau mangudut ti kasari. Nga basanan na pondohi kanta kandidi ino pondohi komoyon dot ay painsala paintapot borosan po dati oitom nga asilin da kulabo. Nakura to asilik kulabo. Puri mananun dad ino pa'y painsala di nga kapi o painsala. Okon ko painsala kopyo. Sakira na pod hatus piatus da painsala boleh jadi dat 70 turun na pod piatus po painsala. Iya di ki. Iya di tako nati. Iya di na kaubasan tako. Sayra na pod aubasanan na dati salah. Teko piyay duso. Aubasanan tako na po duso. Hindi nga takondo puri manandat painsala kopyo. Miya galidit ako ni kasala kopyo bo. Iri pagkakuan dat mahani dati paindalano. Tu naubasanan. Haros ang ulo na tambalot tot. Basa magalisun. Kasyo ay kinarahingan na potim. Magado nagida magalisun mo kasyo. Magado naging manigup nga.
sakirana pod iyati nga ay kano tumingkod, ujung-ujung kanda kinarahinganem, tidak apalah, pandang sebelah mata bo kinarahingan ni di bokas yo. Nga iyo dinner, o basanaan to kana pondad papuon sa karaton, mangirad pengkuro lisok-lisokon toy ko tarang-tarang nga opurimanan nindad iyo dit apain sala. Iri no kakuan dat piguli-guli to kay kasari momonsay ito haray kapurimanan na megalidi. Ila na kamayan dat oy tompian da wati kidi nga kasimbanin da kulabo. Ako ni ka oy tom, ako ni ka apurak. Tu no basanan to ko miagalin da dit. Anda po yung salat na purimanan. Otapot ay kapit di. Iri ni ka kuandat miagal ka imagalisun kitimpunan misak-lisak kay alahid nando nga ay so kan nando lumisok nakuro kapurimanano dit na po yung salait kanta kanidi kan na misak-lisak kot kita di karuhang no kan na misak-lisak kot ay kita dit katua garaja kan na misak-lisak kita di mositar bahkan itaguangan pihak kinarahingan nga kan na lumisok akan ka irino bo agumu po ikanta kandat ikaw basanan pot nga o basanan to kana panda poponsay nga miagalin da dit apo yung sala. Iri ni kanta kakuan ni dit kaboboyhon dat karatan das white katilambus tu iyo di kanta kapurimanan ni di. Okay. Paingkano gi kadaud iswangget iti tudut nga mantad ke mangungudut to ko kasunsudan na panadi nga ipianda hit paintapot nga anda paintapot nyata jadi palsu kanda hit iri nanday kamayan takod buhong sunat buhong sunatin na pamungaran serangan dati paisamukod iswanggot ay keluarga pikaruhangan nga iti kamoyindat mangudut nga asaro nagikendalan da iswa away andatin iswang da pikaruhangan emang ko kumbal kung mangudut ta karuhang ka tumbayaan ako dat kumbal nga ito kanupati mangirad itudut ta tagayo ka tudut ta karo ko buhong sunat ko buhong tidak sunat nga nakumbal nga ibo minanirik potay ko minagakal kumbal nga iti nati kalau mo dati tibo iso na pakagwi na yung bulayan dahitid ay ikaw mo nid iya dadi ay da aduya kapiyo kamo da tudut bo nga milahi borosan lah miagal ko dadamat da ko mi boros okon pondad ina pohit pibabarasan ako di nga karait dia posimbah na nuhot ay pibabarasan nu tamodan no mada kad ay bulayani dia da sala iri nga numani borosad ay pansuangil lat mangilagi la tudut madad ay bulayani tudut nu diri ka sedangkan da itinapot ti karuhangan nga itinapakamayan da tudut nga iso it kanuh dat momonsad inapay pikaruhangan ni di nga ababak haro ti tudut tapoy lisok haro itudut tarang-tarang o kito nga
mangudut akasupan itudut nga mangudut itu lun sumurung ge. Itinahit tudut tet milad momonsad ababaki pikaruhangan. Hara nagiita mo don dati mangudut, mo'y ada asinduala na ginawad dit karuhang dati. Jadi mo'y aasinduala na ginaw siyo, mangudut. Mangudutin da tamo don. Hara mo nalipon, harahot mamawasap dia, no kano. Siapa itu? Kadi karuhang umuhot ki. Nga, mo'y minta langit pigagalan dahiri, no kanundo. Oh, itu murid ba itu? Itu murid dia tanya. Kanundo ge. Kan kaya di karigu. Harmonalipon nga, bapak itu murid tanya itu PDPR bahkan no. Tumada kad mimbulay pigagalan dahiri. Nga, minangudot kay mad tapat kapiha. Asanang tu diri, tamadan nuno pa nga, mo'y kapigogol, kapiyado. Irini ka mo na buhong sunat maturit ya digi. Karangahan no pondo nga, ino pondo itudut idi nga, olo, nuso pondo ay pikaruhangan dahiri. It kapurimanan. Nga, sarohon na dati insan ko mangudut kay kagud di kumendua. Sayrad ori kata timpo nga, ada patah niri. Ay asado ko piyo pagiduan ta katibo, irini kamondat ay sangkurah piyahot ay kinasampi na idibwasing gat minturapik nga kaula kikasarid itana ka. Paingkan kadaw sangkurah piyat kinawas sa tulod da kandaway nga mo'y kasari sakad dila likod da karabaw ka. Jadi paingkan iti tudut magala piyat di rogo na pangungudut dati nga ay ori ka tatimpo kay bulay kasari. O kito, paintala kasari ti kamonda tudut iti katapatan. Hara no paralan iti papalambus iti tudut, iti kamoyandat manghilag nga binorosid isoot ay bahagian iti mangudut. Popondalih dat pibarasan iso iralandat madakad adapatan no tudut. Nunu na pohot ay kaindalanan idi iralan no ti di nga iso nohot ay rapang iso rapang dit iya no po nga rumikot ko dihiri kamoyandat ketidakjujuran. Apa yung topot? Papasuanggi tamodon, papasimpang ga kamoyon, miyampay papakitoh dat iya no po nga haro katagadan no diri, mada kad ina pahit pibarasandi nga katilambus, irine kamoyon dat kaboboyuhan da monopot, tidak jujur. Saira no po dat yadit tumogod konondo nga, hindi karuhang no nga mundarang nga monguhot. Tahu-tahu tirik ni mah. Madadat tumilambus sa iri hapi barasan. Tumogod da ponda karangahan no nga, hindi karuhang nga. Numunas nanda siya. Nanda monguhot. Tu asa no nga gyana tumingkod ko kapitagod ki. Tahu-tahu tirik ni madad imbulayan it komoyan di siya. Sakira na pod ino po hit pikaruhangan idi nga ikoyonon dit miyagali ana di mileman pususo
ino pondohi kakitanan dit pi babarasani di nga ay ino pohi kamuyendot ketidakjujuran nga nasilina dit iso ako basanan da isuangget pi babarasan isuang da pi karuhangan. Ay laan datid isuang pa pi karuhangan nga iti napakamondat ay ayso lisokon nga irinohit momonsed ino pay pi karuhangan idi nga milok katilambos. Nga susa kati ayso lisokon. Susa mo ti oy. Haro hiet kanta kandet ino pay pi karuhangan di nga haro ilisokon nga ino pay lisokon to di nga mantadi ginawa to ko. Mano padagi adi kapiyom ayso na dali sokon mo. Nga mantad ko rano pohi kolomokon datid sebagai mikaruhang. Irinended haroy kasarili sokon. Suai kaboboyhon da itaguangon, itaguang dia, suai kaboboyhon dat pentalikod. Nga ilo nulot momonsed ino pay pikaruhangan nga ababak lagi kadaw. Isay dagyadi madad ay ino pay pikaruhangan nga alumis. Tumbayaan ako timpud dondo nga haro ikaw puri mandat ay susah na tidak pikaruhangan ka. Mungkin dat ikaruha ikusay isiyo sinuman sala. Teko itandu ikusay sinuman sala. Haro na pohit nuridi kapuri mantokod nasib malang di pikaruhangan. Iso na pohot ay kinempunan nga itinat gaudut mangudut. Haro nagi mangudut tat ay gara-gara sumawo. Agandot ipananan sawo kan lagi. Ay laan naging nakasawo. Sakira no padidat ino pay pikaruhangan idihom mumbala ababak nga iso na paralandat ay papatanduli kago nga haro ginawa dati dat ay mangigiti ti kamoyandat kajujuran monopot. Sakira na pod kakun ga duo I will go gya. Makimapo ko na to koy paingka ti pamadi hasala kuti ka. Purimanan ko iri ka. Ikaruhang no nga iho nga makimap nga I will go to no bay no ka. Songku radadi sinonong ko tiyan di Sopi I will go goduad iswang pikaruhanganom. Bah, may takago impunay ti pikaruhangan. Lihuan, apay nakatalib ka. To, sanong dadit tiyan di nga hanya mimpi na rin. Hanya mimpi tako na ti to gaduduo do kayo ikusay itando nga mandad na pod iya magulod makimaap makiampun ikusay nga mandadi di tando dat magulo itando nga mandadi di kusay magulo ya di na mari. Jadi kada na dati may borasad hanya mimpi nga sakirad tapot kapayad harahit kawaya ti miagaliti kamo yan iti pelajaran dati kasabon bay na ti karuhangan di lumakud teka mumbalat mumang babak mantad ko iti kamo yan dat ay tudut ko tidak jujuran umbalan no dagyad popondar ay say tulun da swide milad ay may popondar dati iyati na ti daho na pod idho pamuhandaman la sakira piamoy ko ruba da counseling
pira hatulun na counseling nga rubawa isay piya. Sakirad okon ko iyati asumimban nga ay milare. Pakisambayangan no piya. Sakirad kaduhong kad aka sumimban ay seko mo yun. Jadi mo'y apuso sila pikaruhangan om mantad na dati. Iyati na yung popondar. Mundar to kagyagi. Ina pa'y paintapot nga may dat katanduli at ay katumbayaan da iswang gat pikawinan, keluarga, pikaruhangan, nga mandati pa'y magana iti kamondat kajujuran, iswang da pikaruhangan. Om, man ko pututo iti kamoyon da tudut, kada na di pangudut kago. Hali piad ina padahi tudut idi nga ay nakogirot na itudut no. Ana adapatan. Nga mo'y papatanduli ka dit pikaruhangan, mo'y kagirot ka di pikaruhangan, man pututo, manting kaday. Ana di gulyon. Iya di hot pagangatan iti pelajaran dati da kasuabon na bayno. Om mo'y dat ay lobi karalom dahit kaguli kagoy pikaruhangan nga nunugyadi sala dat ina pa'y iman-imanan na kayo iswang di pikaruhangan nga man kago da kayo gulya dat mangimbulay may boras kago. Agumu matigyahit ay iman-imanan na kayo iginawaan na kayo dit antakan dat amo pa nakakawin te ka ikakakawin nga mantad ka kinapisindualan ombay na gumuli kago muulang-ulangan ganda kago nuno magdadagya dihit ay mantad di paindalano ka umbalan nga maguli kago may dai na pandahit ay kapurimanan di nga miagal dadit apurimanan kago timpunan hagi imiuhang-uhang hagi. Jadi kada na may borasad hanya mimpi nga manggia kapiyo. Sakira na pod ay monopot ako ay say masaala di. Sakira gadudod monopot kapiyo. Memang kasala no bagya bo nga pati lambusan no pausawon no pagya makiampun to no pagya. Tu ilo nagalat no kalalisihil no. Otood mantadet katapatan. Jadi sakira na podid makiampuni karuhang nuham hingga gadi karohyan no makiampuni siya kamo. Tatap nagyad makiampun naman to ko. Nga arwol tidak ya ginawa di sumono. Nga monopot to kana pagaduo dat ay papatanduli papaimagan kago di pikaruhangan ay say sala. Tarimuan nagya. Okay. Mo'y dai na pahitamo da ni di nga atumboyo iyati gaduo patut tumonarimo takod ay tanggung jawab ina pay maganon dati nga gaduduo tako nga monopot. Okon ko boros na tomod nga man gya kapiya poto-poto. Numan di Rasul Paulus paintalang dahiti dat ilo na po kamanda katapatan nga iso mantad ko ipinintalang nga kinarahingan may dad ina pahit
pikaruhangan idi nga otopot kapiyad kanu dati pendalanon miyampai kataadan. Mana dati paburuo iti kamoyondet lisih isuangget katumbayaan. Sairad magakun da sala ampunan gia. Okay. Sairad ampunan toko nga kada nagyad aguli toko kaguhit perbuatan dat pensala. Haroy kasariot korotuon dati. Haroy kagaton dati. Nga inapay katumbayaan dati saira na pod man dati pori koto makinorohingan. Makiano tokod panghupan da kinorohingan. Ikatumbayaan toko dat inapohi kolomokon idim tumpalid dorogon nga anu dati tumaguang paingka nagi kadaud isuang dat pikaruhangan. Haro na pa ikagaton dati nga pasirbaw nagaginawa. Ilo no kasirbaw naginawa kapiyat milad mangubat kadaulo may ina pa pikaruhangan di nga patapot kapiyat isisa o ginawa dati popondar popotan duli kago. Jadi montakit pikaruhangan da isuang kalungguyan isay na kailad iti neralan dat moid papaguli kago di pikaruhangan harahi piyakunan goduo hari kasirbaon ginawo hari ginawo dat ay tapot kapiyad tumanduli ay so no hit lilisokon umbalan nagyaki harapi kasindualan da hiri nga tumbayaan tokod sira na pod tapot to kapiyad ginawo dati da hiri hom takay kinorahingan pologoson da hiri. Jadi muntak ki pikaruhangan dat mumba-lumba ladhara tudut takuri nga tok kada toko tilambusa tu irine momonsed inapay pikaruhangan di nga mumba landad asilik kulabu. Opurak piyada di nga mumba landad asilik kulabu. Santab na po na ay tuwa dat gaudut tudut nga puri mo na dati miyampay do asikap manto ko pututo manto ko tangkiaday makiano to kanod panghupan mantad kinorohingan moid ina pohit kaubasanan to kadid manirik tay ko mangudut to karuhang nga ano to ko dat manangkiad o mamutut. Kasihan higa karuhang nga udutan mo. Sorohan nandad iya udutan nga arwal matiga ginawa. Jadi paingkuran na padida purimanan isiyo nga iyadi gaduo na padadi hat kapurimanan nga ikalansanan dat aiso na dait papaindalan dit kantakan dit kontok karahian ako ngoduo lagi karahian dit kinarahingan. Okay. Kung sikaw dot kinapagyampayan dati haro pada milo pausawan nilo nga pukulan na magadilo pahitian takon natin pelajaran ti kaswaban bay no kanaw may dati ampakay miyapay sampayan kinorhingan isong kerajaan surga kung sikaw dot kaswaban diti nampakan kagudahay ti panambarasan dit karait po kasari dat kaboboyuhan dahay sebagai pananud no isuang dat keluarga mayad pikaruhangan nagi tanganak iya kinorohingan dit pointapot iya ni tadon na katumbayaan katapatan iya hay no padadi sebagai tulun-tulun no nga kawaris deha di kaboboyuhan nud miagalidik gisambo isuang nga pikaruhangan piyah nga aiso dati tudut depain talangan dahay muntak pikaruhang sakira dharo pikaruhangan dat ay timpu diti
ira landet kabobakan nga may nila hupay, anuan nila kasiribon ginawo, isang makanud monorimo ang papatanduli kago di pikaruhangan, haraday ginaw dilo dat tumanduli kago mamurimon di berkat-berkat iswang di pikaruhangan. Pengka nagi keluarga daharat tim kubayno hingga nupohat. Pengka kotan dilo nga pati lembusay lisinu gisambo inupay lisid pilisihan iswang keluarga nga harakasari. Tuhan, pengkana kita daw do banat iswang tindalanan ko dahay nga manuhe hako gisambot pengkura na po awayaan o susudan dahay nga ginaw na po dahay pengkirat kasari Tuhan. Ampunan na dosa dahay Tuhan nga sambayang dahay iswang ngaran Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati kasobon bay no, kalansanan da kapiruba to kakagudot kaswabon da swab. Hinako po, asanong magindalan dat buru-buruan tindalanan dat tadaw da bay no.